Мынакей достор, ассаламу алейкум. Бүгін Барпынын Бозтусхан айылында Сүйінбай ажынын ашы берилип, бүгін мына улуттук ат оюндары менен коштолуп турат. Анда эмесе ушул видеону толук көрсөңүздөр, мен бүгүн биринчи бөлүгүнү мына ушул жерден тартып сорундарын көрсөтүп, анан той ээлери менен да бир көз сүйлөшсөк, улактын жүрүшү, сорундары, тартиби, калыстар тобун менен сүйлөшөбүз. Мына бул биринчи наркы турган кыргыз үй сайылат экен. Машинасы ылдыйк үйдө экен. Бул жакта балдар торпокту ырастап атышат. Азыр торпокту көтөрүп дагы кичине балбан сыноо дагы кылабыз. Ага чейин үйдүн алдында кылар менен дагы сүйлөшөбүз. İçkeri жақта ақсақалдар бар екен. Жер чабыла турган жер ақсақалдар кеңешип, Барпынын тегизине чыгара турган болуптур. Өзүм мына кырдын артына деп кече жарыя болгон эле Ташакурга. Онун ичинде сорундар. Коноктордун бир тобу келип кетти. Бул кыр жолдун аксакалдары, палвандар экен. Келиңиздер, келиңиз. Колго суу аман тур. Пата албайсың го. Мына палван ушу Сүйүнбай абабыздын небереси. Кубаныч деген палвандын баласы. Өз жаш күчкө барып, быйыл эмеден өтүп келди. Машыгуулардан. Казак бакам тартай атамын жакын жери. Келиңиз, келиң. Ағам дайыма ушундай неме жакшы адам эле да, айдын көлдү, мына көрдүңбү, жамгырдан бери Кудай. Али саратан асаттарды бериш керек эле да, аны өсүндүктөр жакшы болот. Балдарга рахмат, мына элдин немеси оозунда экен, мына кыйналбай элдер ушундай иштерди кылып жакшы, мына тынч болгула эсен болот. Кудай кааласа бүгүн улак өссө, Кудай кааласа кутулдуңар. Кудай кааласа. Келиң. Kelgile var, kelingizler. Kelin. Касымова, Базарбаева, ким абаңыз тууралуу эскерип кичине айтып өтсөңөр болот. Сүйүнбай ажы. Мен ушул ажабам тууралуу айтып коеюн. Бул ажабам ушу өмүрү өткүч ат үстүнөн түшпөй, жакшы таза, улакча калыс болуп жүрүп өттү да. Бул Сүйүнбай ажабам чындыгы менин устазым да. Бул киши бизди ушул улакка эрişтип, улакка үйрөтүп, өзүнүн баласын да кылып, өзүнүн балдарын да эрişтпей, ушу меники эрişтикчи эле. Эми абабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Артынан калган балдарына Кудай кааласа бүгүн окутуп атат. Ошол кылган нерселери аксакалга саябан болсун. Жаткан жер жайлуу болсун. Ушу балдар да өмүрлүк небелери ден соолукта, бала чакалуу болуп, абабыздай жакшы чыган жигиттерден боло берсин. Бүгүн тамашасын жакшы өткүзүп алсын. Тамашасы дагы өтө жакшы болот, Кудай кааласа таза болот деп ниет кылып турабыз. Тамашасы да жакшы өтүп кетсин. Авам сүйлөдү Казакбай авам. Бияктан дагы кимдер бар? Базарбай ака, Батыр ака, Исмайыл ага. Ачта. Жакшы адамдарды эл санаган, элди башкарган, ушундай
zor sevginiz. Merakasını öpür odasın, sıcaktan cennet olsun, afiyet avat olsun, şu kalan baldarına ömür versin, gel sağlık versin. Şu baldarı, şu atasının yolunu yollap, şu жақсы adamlardan koyarsın. Oh, Xudo xolasa. Uloqdan da сүйлөшөбүз анда. Torpoqtu көмүрдө жүрөр, бугар болуп калды. Torpoqtu көрсөтпөйбүз, эми кандарынчы жөн эле үстүн көрсөтүп коебуз. Şu айылдын жигиттери, кызматтагылар. Kolyalар турганда түшөт эми. Kolyаны атайын Москвадан чакырсыңар да Торпок, а? Çekirdekten çağırıp da çeken yani. Karındı. Senin memekli köreye verip jatıp alıp. Ulak çapkın geldi. İki pazar var, atalar verdi. Kolya kança çıkat? Bes. Respi. Kilo kaçı? 50'lik üstü çıkar. 60'a jetpey mi? 50'lik üstü çıkar. Az. Çıkanda Süyün bayağı olmuş, verişip baldarı. Şimdi niyet kuşkan eken ulaq verişip bu da kalasam. Жақсы bütün günler açılıp gitti bana. Şu ulaqları hem tinç ötüp etsin. Baldarı жақсы niyet kuşkan eken. Bu da kalasam. Kudayım kündü berdi bugün. Ulaq жақсы ötüp etsin. Boz tushkan жергесинде салтанаттуу түрдө чоң мараке өтүп атат мына. Kolya мырза атайын Москвадан учуп келип турушу маракеге. Молодец. Молодец. Ulaqты çapkан. Tamaşa kılıp. Poldu bunu. Молодец. Geldi bunu. Bozgan Moskvadan geldi. Vazışlar Moskvadan geldik bunu. Moskvadan geldi. Ha, молодец. Yalanışlar Moskvadan geldi. Молодец. Şu ayıldın Navasibir'den jigitler, geldi bu. жердештерим. Buyaq nevresi mi? Çevire. Kıvıra oldu. Olamında o da tarıp sürüyor. Ala turgan bala eкен бирок чоң айса Кудай кааласа. Бүркүт. Кычкач да бул эми. Атын билбейм, кычкач деп коем муну. Кычкач болгон да бу. Атын билбейм чындапчы. Кычкач деп эле тааныйм. Özü aytı, koy verce. Мени кармайтылар, о нерде? Beni kıçkaç deydi. Кычкач башка дейт, кычкач. Мынакей абаларыбыз турат, маракелери, Сүйүнбай ажынын балдары, иниси бар экен. Улак алдынан мен сиздерге ушулар менен бир экөө сүйлөшүп тартып, сорундар тууралуу, оюндун жүрүшү тууралуу маалымат алып берейин. Анда эмесе бул абам, ажабам Нукаске саба. Ассаламу алейкум. Маракеңиз кут болсун дагы бир жолу. Сүйлөрүз, калоо тилек болсо элге кайрылуу, оюн жөнүндө, акеңиз жөнүндө. Сүйүнбай ажабаман мына 6 уул калган экен. Атасын эскерип, шу жакшы мараке өткөзбек саңгылышып, мына мараке өткөзүшөт. Шу маракеси тынч өссүн. Ушу маракеге келгендер ham жакшы ойноп, күлүп, жакшынакай болуп улакты кыргыздын салт экен, муну жакшы өткөзүп кетишсин. Ушул абабызга атагандары, немелер бардыгы ушу абабыздын урухуна тийсин. Рахмат, айтмас келсин. Анда абамдын чоң уулу Айшта, Зикир Айшта, сиз менен да сүйлөшөлү. Urmatlı cemaat. Vardığınızda den soğuk. Жақсы oyun kılıp tınç ötsün. Barınarga ilgilik kalan. Рахмат. Рахмат Айшта. Анда эмесе Бакир ака, сиз Айштаман кийинкиси. Мына эме дейбиз эми. Мына элге чоң рахмат. Атамдын ушундай урмат сый бар экен. Атамды эскерип биздин максатка ушунчалык жардам беришип, жан чачын деп карашып кызматтарыңыз элге чоң рахмат. Мына бүгүн маракеси болот. Маракесин Кудай кааласа эсен менен өткөзсөк, тынч ойноп, элдин алдында жүзү жарык болсо дейбиз. Рахмат. İnam aka. Ayıldaş ülkeler ha? Geliniz. Akasının balası. Şulavan marekeslerden tınç bolsun, жақсы өссүн. Elibizge şu ынтымакчылыкты берсин.
şu biri sıylap, yaxşı şu ma'rakasini o'tkazishga harakat qilsin. Yaxshi tinchlik bo'lsin, densoqlik bo'lsin, Qirg'iziston bo'yicha. Rahmat. Akangizni. Endi shu Suyunbay hoji bizga yaqin akam bo'lib ketdi. Men otam o'kil bolasi bo'lar. Men bir şu bugungi ma'raka tinch o'tsin deb. Yelda ham yaxshi o'ynab, yaxshi kulib ketsin. Bardag'iga densoqlik qilay, shu o'yin tinch o'tsin. Bu yoq oxirida so'rinchi men so'rashamiz. Birinchi Xitoy aka siz men so'rashalar, Quvonch aka men so'rashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli el. Eldiga bizning rozichiligimiz kecha shartga baylanishdi. Allohning nima bo'lib qolib, jag'inchilik bo'lib qolib, shu bilan netda o'tkazdik. Ancha-muncha kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar. Ana bugungi ma'rakasini bizning oilamizda da kichkina qirsiq bo'lganına baylanishdi. Sar kechiroq bo'lib qoldi. Uloqni tashakkurga devattig'ili al o'zgarib, neqa kelib qoldi. Aniga da kechirasizlar. Uqqan bilgenlerge aytasыңар, bizden neme жақшы niyet menen berip atam nemesini. Atam hem ilgertten taza çağып жүрген kişiler şu ulağını taza ötközü berişingерди suranabыз. Ança-munça kemçilikler olsa elden suranabız. Rahmat, marakeniz жақсы olsun Quvonch aka. Bugün atamızga аш berip, ulaq berip attılar. Ulaq tinch olsun. Zamat karşı densoqlik iyilik. Rahmat, bu ajabozning kichkina bolasi. Bugungi so'rinchi Qanyoq aka, siz ekansiz? Assalomu alaykum jamoat. Shu mana Suyunbay og'izga mana balдар eskerib, yildi qashini o'tkazdi. Shu ashi yaxshi o'tdi. Mana xudo qalasa bugun ma'rakasi bo'lib o'tadi. Shu Suyunbay og'izdagi shu elga ko'ringan, tanilgan yaxshi inson kishilar. Şunun ma'rakasini bugun çoğu birgelikte yaxshi, taza qilib, tek jivi yok, düşürmey adam yok kılıp, kalıs kılıp, realni sahip ötközüp beremiz kuda kalasa şunu. Vuruş janjal bolboy, her bir adam özünü karmasın. Her bir insan özünü karmasa, kuda kalasa tinç ötöt. Sorun köp. Taza taşta alıp ketkili kuda kalasa. Baldarıga rahmat şul, Zikir akeme, Bekir akeme, Rahman akeme, Talay akeme, mına Quvonch ulanlarga rahmat. Mına eskerip, aşını berip otat. Ulağım berip otat. Şu ma'raka tinch o'tsin. Amin. Amin. Tinch aman o'tib ketsin. Allohu akbar. En son kuyovlasına söz verip o. Keliniz. Keliniz. Kelin ağa. Bugün datalı günlerden biri olup turat. Aka aş berip aş diyem konaklar uzatып aldık. Xudo xolasa bugün jiyinni yaxshi o'tkazib, qalıslarımız taqtırıp, palvanlarımız tamay, tek begi yok, yaxshi alıp sorunlarını. Tamaşanı yaxshi o'tkazishini biz qo'shilamiz da shu tilakdashmiz, yaxshi o'tishini. Tinch o'tib ketsin, ha? Tinch o'tib ketsin. Aytganingiz kelsin. Ona bir şey tekeyen neresine bir sület koyuyorsun. Atay. Atay. Keliniz. Sonrasında taş koyuyor neresi? Sület koyuyor. Çeteler görüyor. Чын денсаулық қалайсыз? Uzun ömür, ешқашан жамандық болбосын. Оорубай сырқабай. Биздин жүзүбүздө гүлүп жайнап, абаларыбыз, эжелерибиз жакшы күндөрдө биздин сыйыбызды, биздин бала чакабыздын сыйы, урматын көргөн аксакалдардан болуп жүрөсүң. Баардыгын жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Жакшы, жакшы. Атабыз аябай сыйлуу, урматтуу кишилерден болгон. Бир гана Жалауат эмес, Кыргызстан боюнча таанылган аксакал. Башы көрүнгөн киши болгон. Башы көрүнгөн кишилерден болгон. Атам аябай жакшы тарбия берген балабызга. Көп жерлерди көрсөткөн, аралаткан. Шоң атам айтчылы. Атаң көрбөгөн жерлерди көрсөтүп атам сага деп. Көп жерди көрсөткөн. Жакшы тарбия берип, жакшы жолго салып, үлгүлүү аксакалдардан болгон да. Жакшы. Неберелеринен, балдарынан ошо чоң атаңдай атактуу, элге башы көрүнгөн калыс, жакшы адамдар чыксын, палвандар чыксын ушул үйдөн. Тойлор болсун. Биз мындан ары улантабыз. Ор.
Or, semiz torpa ekan da. Kaç kılaya kaç kolye kaçtırın. Kâr balon koytarın. Koytarın ha. Koytarın ana salın. Direkt aydan naraka beraka. Ana koytarın. Sorunun ol var. Ya or ekan 60'dan nari. 60'dan büyük ay. O. Sorunları da tartıp koy lan. Şoltup kirisi var biz. Artında koyuyorum. Ya ulan kerasle en kişinin olası siz ha? Ben kuvanç çakada koyup mu? Az kuvanç. Az kuvanç. Kara. Var sorunları mı? Sorunları günler. Torpaklar kenmet boldu dedi bakın. Boldu Allah. Rekki jivoy batılgan kenmet. Taylar son eкен, жақсы чоң тайлар екен. Сармен қалай айтып атты, тойғызып қоялы. Ұзағырақтағылар таштаса, ашқа тайлар қиналмасын деп. О, машинада бар тақып. Жалпы бір оннан ашық тай екен да. Sorun көп екен ішінде. Sorun көп екен. Ақшалай бар, машина бар екен ылдыйда. Қырғыз үй бар екен. O iki tay buraya çıkıptır. Şşş. Şşt. Koş. Koş. Şşt. Kutu. Kutu maşını aşağı. Bayge. Haydar dostum kanday. Bak. Ölecekti gen. Baygen ölecekti. Тазалыгла палвандар. Өлжети таза екен, жақсы екен.